Pamiarsa nyangre pemargi arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan Denpasar nureksain kelaksanayang armada sane pacang ke angin angkutan lebaran. Tios punika dishub taler nyagayang 4 genah pos terpadu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan Mausang, paiketandane pacang nyiagayang pos terpadu ring Uma Anyar, pos Sanur, pos Serangan, saha pos Subung ring terminal pinake pos utama. Pemekas ring pos Sanur Miwah Serangan, paiketandane pacang nureksain arus penyeberangan nuju Nusa Penida selami lebaran. Ring sejeroning ayahan posko terpadu punika, paiketandane meperkanti sareng baga sane mapaiketan sekadi kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Jasara Harja, saha BPBD. Posko terpadu inucap kesiagayang ngawit pitung rahina kantos 11 rahina risampun Idul Fitri inggih punika tanggal 15 kantos 13 April warsa kalitalih 3 likur. Lianan punika, taler pacang kemargiang ramcek kendaraan angkutan lebaran. Dishub taler metaki-taki ring genah po bus, miwah ring terminal ubung antuk mastikayang bus sinucap laik jalan, saha sidang ngayahin penumpang pinih becik. Asa punika taler, anutin saking data organda, angkutan lebaran saneng laksanayang ramcek wenten sarta setiman bus. Tios arus lalu lintas mudik, ngeninin indek keamanan mewah kesehatan taler kewarati becik. Asmara Putra Bali Pos Nguningaya.